Отырсам бұл? Болбойт. Неге болбойт? Мен бияқ отырсам Байке, болбойт. документтериңиз. Я пассажир. Сиз айдадыңызбы? Мен Ушу девятканы сиз айдадыңыз. Қандай? Сен адамсың. Мен арқасында отырмын. Как я бұл? Хорошо, бля, адамың ғой. Ақчаң жоқ бұл үйде, Байке. Ақша, менде кенен, братан, менде кенен ақша. Байке. Байке, мына ақчаң. Байке, ақша, жоқты. Камерада Байке, көрсетіп қойыңызшы. Жүр, Байке. Элеман Байке, ақшаны алып қойыңыз. Сіз өзіңіз ұшаққа читапанан да отасыз, біз алдық деп. Андай болбосын. Саламатсыздарбы? Эфирде коомдук тартипке көз салып, мыйзамсыздыктарды чагылдырган New TV патруль программасы Чүй облусунан жана Бишкек шаарынан тартылган кылмыш кырсык фактылары менен тааныштыруусун улантат. Экимиң 23 жылдын 8 мартынан тарта мас абалында унаа башкарган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Бул маалыматты жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 193 беренесинде көрсөтүлгөндөй, мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 17.500 сом мөлчөмүндө айып салынып, же коомдук жумуштарга тартылып келсе, мындан ары айдоочулар унаа башкаруу укугунан 1 жылдык мөөнөткө ажыратылат. Бүгүнкү күндө мына мас айдоочуларга салынган айыппулдун суммасы 17.500 сом мөлчөрүндө айыппул каралып келсе, 8 марттан баштап мас абалында транспорт каражаттарын айдаган айдоочу 1 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан четтетилет. Эгерде спирт ичимдигин ичкендигин текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткан учурда бүгүнкү күндө 17.500 сом мөлчөрүндө айыппул салынып келсе, мындан ары 3 суткалык камакка алуу нормасы киргизилип атат. Ал эми аныкталып калган учурда 1 жылдык мөөнөткө айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Ошондой эле эгерде айдоочу жаза мөөнөтү өтүп бүткөндөн кийин, мисалы айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратып койгондон кийин мас абалында, андан кийин дагы экинчи ирет мас абалында транспорт каражаттарын айдай турган болсо, анда 3 жылдык мөөнөткө автоунаасын алып коюу менен 1 жылдык мөөнөткө убактылуу айдоо укугунан ажырап атат. Ошондой эле 1 жылдын ичинде 3 жолу кайталап жол эрежелерин бузган фактылар үчүн бул 7 беренеге өзгөртүү киргизип атат. Анда дагы атайын квалификациялык экзамендерге кайрадан жөнөтүү тартибине. Бул мыйзам долбоору Ички иштер министрлиги тарабынан демилгеленип чыккан, коомдук талкууга чыккан, андан ары жогорку кеңештин 3-чү окуусунан өткөн. Бүгүнкү күндө президентибиздин жарлыгы чыгып, 8 марттан баштап күчүнө кирип атат. Максатыбыз элдерге бир материалдык жактан чыгымга учуратуу, аларга айыппул салуу эмес, булардын айдоочулук маданиятын күчөтүү, катталып аткан жол унаа кырсыктарынын алдын алуу максаты болуп атат. Булардын бардыгы. Жастакай баш ийип берип койгула. Баш ийип атат, баш. Жок, үстү берип койгула. Жок, кой эле. Қолын тартып қойшы. Апкел ключту, Байке. Үндемес. Сен жұлқылдадасың, мен маяқта отырамын. Маяқта отырамын. Маяқтан шық. Бул ак түстөгү автоунаанын айдоочусу спирт ичимдигин ичкенге шектелип инспекторлор тарабынан токтотулган. Анда айдоочу кызматкерлерге баш бербей, унааны мен айдаган эмесмин деп мойнуна албай жатканын көрүүгө болот. Ключту бериңиз тең. Мен бияқта отырдым. Сиз жана эмне менен чабасыз?
Niye çarptınız kolumdan? Ratsaya düşüp etti. Men kana dakaşı. Şu mesela çapar. Sen olur sen çap otasın men. Men hiç kim çarpkan jokum. Karama otam kaçıp etmesin dep. Abi men maşta otursam bu Bolboyt. ne oldu? Men bak otursam Bayke, bu. документтериңди Ya бериң. пассажир, я пассажир. Это насколько надо быть безответственным человеком, ехать на машине и говорить, что он пассажир. Men bu yoqdan chiqdim. Hot dakaşı men maşta oturgam, bu yoqda oturgam. Qo'lingni olib qo'y, bu yoqqa olib qo'y. Men bu yoqda chiqam. Все, баши вперед. Баши берем. Тагыма. Аркылсың, жастакай. Мак отырайын. Ар жағына. Кто за рулем был? Вообще-то я пассажир. Кто за рулем? Учетang бас. Акыры инспекторлор айдоочуну наркология борборуна алып жөнөштү. Бирок наркология борборуна жеткен учурда убакытты созуунун айласын таптыбы, айтор текшерүүдөн өтүүдөн баш тарта баштады. Ошондой эле инспекторлорго ал мамлекеттик кызматкер экенин айтып, мыйзам чегинде жооп берип калаарын эскертип жатты. Ой, докажи, что отцом. Men вместе. Ya adam. Saçma. Adamsın mı? Mesela ben de artık şunu aldım. Ya zayıfsın. Ya ne diyor? Докажи. Ne докажи? Я зайдисın. Adam Сотрудник Мындовод. Сотрудник. Докажи. Men niye tартып отырсың? Тартпа мен. Вообще тартпа. Қолымнан тартпа. Кирип койбойсуң. Я не водитель, мен арқасында отырамын. Сен менде генді қалып барасың. Я гражданин кірсің. Мен ичем. Докажи, что мен за рулем. Докажи, бай болпайм, даже не подснял, качпай. Мен арқасында отырғам. Хорошо, жүрүш. Жоқ, мен емес отырмын. Алло. Байке, мен сізге камерадан көрсетіп қойым, сіз айдап барсаңыз болды. Ал сіз мен айтып не кешке қылам? Ты мне лучше скажи, Еркекте, зачем ты поехал пьяный? Так, ошондой болуп калды. Анан, жакшынакай машина сеники же клиенттики? Сеники? Элеман. Ушу машина эмнеге айдайсыз? Ич болуп. Айтчы ошону айдайсыз. Жакшы күн болуп калды, 23. Майрамда, э? Майрам болуп калды. Экинчи айдабайсызбы, мас болуп? Мага бербей эле кой, но колдон келсе түшпөй эле койсо силерге. Всё, болду. Экинчи айдабаңыз, э? Макулбу? Конечно. Эй, тартпаңбы, Тартпа. Тартпа, өзүм билем. Тартпачы, адамың ғой. Кірем, Ошет келді? Келді. Андай қылбаңла жігіттер, адамсыңар ғой, мен ұлтты отам, Неге білет, мен машинаңға білет. Мен тартпа, брат. Видеода бар, эй. Жолду барасың. Жолду апат жапсаш кеттим, сапат. Көрүнбөчү. Сен шығып, мен елін сөп отырмын, сен сөйген жоқпын. Сіз асың ғой. Digamos, ele como na primeira. Öyle ama. Öyle çıkamıyor, hiç gelmişim. Ben anlayacağım. Öyle. Zaten inim boşta, inim hep olur.
Көп өтпөй мыйзамга баш ийип наркологиялык текшерүүдөн өткөн соң андан спирт ичимдигин ичкени аныкталды. Айдоочунун автоунаасы айып короосуна багыт алды. Бирок кызматкерлерге нааразы болгон айдоочу инспекторлорго акча бергенин айтып кирди. Родной, мен слышмайт келет. Неге андай кылып атсың, брат? Неге бияка алып кирип койдуң, брат? Башты ашылабы? Неге андай кылдың, брат? Ya, akşam aldın ya. Kendin Kaysı akşamı aldım. Ben algan mısın akşamı? erkekçen mi? Ya. Çın. Bratан, koy da anda almaydı da. Mile bratан. Çak açılavı. Ulan baştan ключіңіз. Ben niye mi söylüyorsun? Algan mısın? Siz uşu maşinada geldiniz mi? Men bu yoqdan kelген жоқпын. Патрулкада келдім, брат. Жоқ, мияққа чейін. Men жоқ, men bu yoqqa чейин келген жоқпын. Мына камерада бүйтіп бара. Men келген жоқпын мен. Мына байке, ключты Men ал. келген жоқпын. Мына ключты ал байке. Мына ключ. Немен автордат берші барам. Мына бердім ғой, байке, мына ключ ал. Камера тартып отыр, байкелер. Жақсылап қай. Мына жақсылап қай. Мына ключ салып отам, ча. Жоқ. Ключ өзүндө. Az men. Bratан. Erkekçe қалыс көтөрөм. Байке. Erkekçe дейм. Байке. Мына ишеп кой, видеода мен сөнгөн жоқпын. Байке. Видео тартып. Тартып берсин. Хаос bizde. Байке, мұнысын ашып қойшы. Все, қаршы. Мына көріңіз. Ашшы. Men bu yoqdan berген емеспін. Men ашқан жоқпын. Ақшаң жоқ му? Жоқ мен. Ақшаң жоқ bu izde байке. Ақша менде генен, братан, менде генен ақша. Байке. Байке, ермекте беле қарап қойыңыз. Машинаңыз için бүт қарап қойыңыз. Мен патрулкада келдім, мен бұл машина мен айдап келген жоқпын. Байке, камерада бар. Жоқ. Қандай айдап келдіңіз мынақа. Көрдіңіз, доказывать етіңіз. Мен патрулкада келдім. Байке, көріп алыңыз да. Байке, içinde bir сыйра тартып қойыңызшы байке. Мен патрулкада келдім сізменен. Байке, мына камерада Мен сізменен патрулкада келдім. Байке, сұраңыз. Мен машинада келген жоқпын. Мына при свидетелях. Мына байке, сіз деле көріп. Товарищ старшина, мен патрулкада келдім сізменен. Мен машинамды кім айдап келді, я не знаю. Мен жанатан бері тартамын. Я тоже, мен... Машинаны açып бердім, мына қарап қойыңыз деп атам. Мен ертең сөзі. Байке, ақша сияқты сіздікі. Сіз өзіңіз тастадыңыз сияқты. Мына камерада бар. Байке, көрсетіп қойыңызшы. Мына, жүр байке. Байке, жақсынақай айттым. Мен сізге... Машина айып қаруға тоқтатылады дедім сізге. Братан, мен сізге сұрандым ғой, неге тоқтатылады? Мына, көріп қойыңыз. Я қайтып қойыңыз. Мына, Аны, маған керек жоқ. Аны. için қарап қойшы байке. Мына, için. Байке, мына ақша сіз... братан. Мына сіздің ақшаңыз жатады дұшақта. Ертең өзің еле, эме олып қалсың, братан. Элеман байке, ақшаны алып қойыңыз. Сіз өзіңіз ұшаққа читап бағынан да отасыз, біз алдық деп. Мына байке, алып қойшы. Жоқ. Сенікі. Мен аны сізге бергем. Мен алған емеспін. Акыры айдоочуга протокол түзүлүп 17.500 сом айып жазылды. Унаасы айып короосуна токтотулду. Sizden yüzük olsun? Yüzük olsun abi? Kaç saatten? Şunda içmeyin araba kıldırsın. İçeri olsun mu? Televizyon çok olmaz mı? Ya televizyon çıktı. Бул кара түстөгү автоунаанын айдоочусундагы МАИ кызматкерлери рейдтин алкагында токтотушту. Текшерүүгө алган кезде айдоочудан спирт ичимдиги жыттанып баштагандыктан аны инспекторлор наркология борборуна алып барышты.
2 минут. Biliyoruz. Ayt koy, biliyorsun. Korktular çarpı çalışkan. Katılar. İyi. Hadi. 2 minut süreyim hanım. Айдоочудан спирт ичимдиги аныкталган соң унаасы айып короосуна токтотулуп, өзүнө 17.500 сомдук айып баракчасы түзүлүп берилди.